विश्वका महान कथाहरू नामको सफ्टी चंग छफ विदेशी बाखा जुना हो या बाखाई नाम बुरामु मनु थो बाखाई चोमी हलवे हर्न ख थो बाखाई त नेपाल भाषा पाइलाट म प्राध्यापक राजनारायण प्रधान ख थो सपु एजुकेशनल इन्टरप्राइजेस प्राली काठमाडौँ न पिक्याट हो ख निनान्दिस बाखा बुरामु मनु बाखा ठत्न्याई मार्टिन थम्पसन छम चलाक मनु सापे खलास वो गामे व ममसिपि टेपि सुमरो सक्षना वटा माने या तर वइ टासा जु मिटेको बानी दो वो जु ख जिरुङल छन सन्या काइले निम पासपिना प वो छौ होटेले नल टाउटे खंजल पासपिना प बाया वो ब्रड वे पाखे वो न न सुसा र गन आस मरो चाटा जिरुङल थुप्ले छम ब्रम मनु वो लिक्क वल हेलो थम्पसन व टाल छुस चोठा व ट्विस चंग डाइरेक्ट दुम छम ब्रम मनु खन हेलो थम्पसन पच्चीस संकै पावा टाल छाडा छ व डाइरेक्ट ट्विस चोपि सुन बुरापि मनु त ममसी हो ठौ टस्का चिक्स चोने बुरामा टाल छसो छन्टा छमाल थम्पसन टमन्यन जिसम ब्राह्मण ख थम्पसन जिना पछ छु ज्याडुला जि छन्टा ममसी हो तर जि छन्टा मसी हो बुरा टाल छ टाइमा ठुलियाला थम्पसन पच्चीस संकै ना टाल छौ पत्रिका न्याला ठो साधारण पत्रिका मखो बुरा टाल छुदै हो साधारण पत्रिका मखो तो कन्या सन्याकाइला प्यावी पत्रिका ख डेली इभिनिङ बुरा टिजक टाल छ हावसेन बुरा तो छर्क टेवा जुना थन हु संगो भाग्य बालामा थम्पसन टेव बिया टाल भाग्य बुरा ठोठुल टस्क टालके थम्पसने महे वाइए मिन थनसो थम्पसन टाल अले बुरा या औसेफु खले सोल छ जिनप छु मिति मास्ति व वे पुलाव कास ख थम्पसन छ छुदै हो छनप खलाट जि इलमला थम्पसन जागे जुल जे छु मर्या पत्रिका न्या खला मन्याट के पस्ता चामाले नि तो नि पेगो दुने तोठे बानाउ चीज मेउ दैमखो बुरा टाल कनेको पत्रिका ठौ न्या दे थेल म जो ठुकी कने रेसे सुना ट्याकी देउन लिचो च्याटा उडो बुरा बुलु टाल जिला पट्या म जो थम्पसन टाल पत्रिका ठया ख ठमाय बनासो खिउच तोडा बुरा थम्पसने लाटे छपा पत्रिका सोचका बिल थुप्ले गन सुङ न्यु सट्यार त आ थम्पसन या खच जुल ओइ नुग टुक टुक मिना एसा बोले रावो अन वन पछै मर्जले वना व पत्रिका बनास वल बसुबार जुलाई 29 1926 व निकसुक लिस्कया बन ठौ बुधबार ख व बालक सियो ठौ बुधबारे ख व मिचान डायरी लिकल ठौ बुधबार 28 तारिख जुलाई वटा छु संकय मन्त ज्यागु ताला व ओगु पत्रिका हान बनास त बसुबार संध्याका इ जुलाई 29 1926 व काचकाचा पत्रिका ल्युने पोफिकल अन रेसेगु लिचो बिया तौडो सरबरीगु रेस ख तो स्वयंको चाल मखला ओ या खच फुन हाला अले हान पत्रिका तारिख बालक 16 पोपट्टि तारिख छापे नाटक स्पष्ट जिचुक जुलाई 29 1926 व हान काचकाचा पत्रिका ल्युने पो 16 अन कोइलाई हडताल घाट टगको आफ्नो छुयाटौडो हान जुगुले मिखा व रेसे लिचो बालक जाचे त रेसे टोनी नाम सल नाप लाउ खनि व हटपट व पत्रिका कोटे दुनचंग मिचा सोचका अन व सरासर वन्टेन थम्पसने त ठौठा एला गब्लेम वा एला मोटोसे मजल चेरिङ क्रस सिटे चंग छगो बारे डवावन अन पेमन्याम मनोट जगदो निको सोक एला ना पच्छ मकना वे टुका वा हान मिचा पत्रिका पिकल टोनी नाम सल नापे ठासे दो शिरपा चे पिरो टका साम्पसन धाम सल ल्युला त शिरपा खुइरो टका शिरपाई डाँखना थम्पसन ठग मुसी मिच फेल लाटेचंग पत्रिका छु कठाई झेला खमरो कने जित्यंगु सरबरिया रेस बाकीको खेले गुमगुम सल बाकी देगु वासियो कने जिगो रेस लिचो आ विकेट दु व एला लिसकल हान मे छौ गिलास एला कल बारीको मछिङो लगसे वेटा मछि मतल वेटा ठोक घटना रहस्यमय हो गजब न मुजुल आठो घटना वैको निम्ति साधारण जुल थम्पसने त ठम नापसैको संकिपाल मसोल व संकिपेटे ट्विस जंग डाइरेक्ट म जादु गर्छम त ठ्याक्क वे ब्रह्मन उठे ताकको ट्विस जंग टारी अले व जादु गर यक्कै अचमको जाया हो ख संकिपेटे तो छु कठाई ढोकाबा छल मकटैको थम्पसने त आपक्क विश्वास जुल वो ब्रह्म मन ख टेबना म फ बिउ टेबना व मका कने सरवरी रेसे जिगु खेले व छुजी देगो ख न्याइफको बिचाय त वहाँ न एला लिसकल आ एला मी मन वी न्योनी डंगल कने रेसे गुम सल्टै उमन खन्यन थम्पसने त छजा वरा ठडा मन त मस्यो व टीज गठाल अले थम्पसन 12 प्यावन व पच गनवनी जुल डाक्टर उटा एला टोनमटी काटे आट हो तर ठौ संज्ञा कायले व एला मटोसे मजुल
कने खनु सरबरी गरे रेस जुई खेल्या हो न खेल्या मनुट यक्कु मुना चंग दो काल्लो कुल्ला आस दो मिस्न रेसे मिटाव पिंटु न्यंकन न्याय पुष्ट रेसे छुजी रहेको ठम्पसन बिचाए त खाले टिजको बना व टोनी व साम्पसने ढेबो पाल उखनु ठम्पसन टस्कन लेता तर उखनु वया सुना प खला मास्टिमो याके लो मंकेको कुटा यासा व बुरम मनिट लो मंकेमो फो बुरम मनका वेटा पत्रिका बिउला या निलस व बालको लुमंकल लुमना वइगो म जिरिङ चुना आक जका व पत्रिका मिचान लिकल उकी च्याटो खबरे वया उल ध्यान म वेटा रेस गे अपट्याउन ज्याचुन व पसले अजागे मेगो पत्रिका न्याना उगो पत्रिका न पन दाना सोय मास्ति होला तर वइ मन मन डाल गल्ती छा जुइरका पत्रिका छटा वइ मिका आक जका दिट डटु पाना चंग छौ खबर खना व चसंग वन रेस मिटिम कासमी रेलेसित थम्पसन नुगा भार मिन व काचकाचा ओ खबर बन मार्टिन थम्पसन छम नाजाम रेस कासमी सरबरिया रेस खिल ल्या वबले रेलेसित व मेउ खबर बन मफट वइगो खाना चंग लाटा पत्रिका बय कुटो न थम्पसन इतरा सोसा वटा छुजुल छम मन खन्टाल थम्पसन बल सासा लाना चन रेल डिके व फुफु वेक डन्ट सोट थम्पसन छम मन हाल अले वइगो लप्पा जोन थम्पसन बेन्चे जु वन वइगो छेउ सि हाट मनुटेसा वइगो मुटे एलाल नाब्ल तर उकिना वटा छुमया थम्पसन सिट वटा जुनाट मन खटाल बैंकुटो वना चंग पत्रिका सुनान मसव अनजुगो हडबराइना मनुटेसा उगो पत्रिका नुल अले व पत्रिका छुजुल तका ठा ठाको च्यामटेसन जगा पुना यंकल्ला बाखन ठनिएको चल